Hey guys, good morning. Welcome back to my channel. So pini ke Sunday la si. Sunday lo pulute ison my son program du kok ti ko pia poni to ni ek bang to vi nang call elo. Pe pini pan hedi me a ong so pilone ani so pilone ani uchiri ta ha arnan ke hom pg ta ha la sin tum pan ke hang lo. Baji ke blom si bang puja le he la sin non ma ching du ching thiet hem kam चिकलेम एंड आलूस तो मैं थोड़ा पुरते जो फिट इंगनी लॉन्ग फिट पे लॉन्ग ले देन मत आलूस तुम पुरते थोड़ा ते काम नहीं चिकलेम नंग पा आरोन लो लगे आलूस तुम की every girl must do it आरोन लो लगे क्लेम बेग नंग पो लगे लसनर में चिंगलू चिंग थी एडला आंचो चंपो असब सो बैग महादाक बजिकान तो की चोजी ने protected पो आनकांग चिरा जात पेन के लसे anjo ponjom po chisik po ke dam po nang lang dunot. So I'm all ready now. Look at my outfit. La jambrong ba ting ni lo ye kaita. Karbi pun polo. Very hot outside, but I have to go by myself by scooty. So see you there in the next location. Also I have done my nail paint also. This is the look. Dampo pai. Lang meal lo mandi. Ikiso. Dampa mimi wang tabde. Le adlo ja. First irrigation dong tempo do pick. Sting eting ni lo kaita. Bago dito, warna yung punta. Ang pula-pula, bigyan mo ko lang. Berarti yang ini ya, dia pun sedang mak. Ini dah pindah. Sudah main hoy ano? Ini kan ada main hoy. Oh. Tapi belo arni kisong lo. Satu mata mami. Chili ya. An kang cher ong lo, kachong honi ong lo, kasunang ron eremat an bang nang bang belang non anta kachong hong lo. Finally bang chit lo. Kicho po de ho bang aron ateng penchunon pulo kicholong ke ho. An kicho po ni ke lapen la phak o thu mama lo ning hang ke ni ke phak o thu ning dog pik. Phak o thu ning ke hang tum comment down below. Ni man nung pi hor lo hem chuka pon de lo. Ni le jon je detta. Ni ong ni than chi pi dam pa. O to vek pon se. Dam pun ada tu no tempo cita kuliah. Good night. Good night. Cepat di teka non by hem dam bom lo. Hem nang liat lo, ingke ni 500. Amul ice cream wan pi. Ice cream maning dok. Pidam po. Naning dok pik pus nevan pilo. Dok lo negir ka pam to tendang lo. Ku ik jiten na kicho lok le ya. Lapan light do kau hala. Oi lap kali lo. Oh chok lo. Cumi ping lah. Cumi lo. Wah, pacor gila ya bo. Maka long li ka pulita. Lalu ka corong de. Kalau nak tolong ako nak pipo. Jol dia. Nah, itu mah. Oh jangan bunti. Iksu ke. Ini kan ya.
Next time ta pachu et lo ni ta chodon chom lo. Ang ke ahin bang ke bikok lo. Ani nga rong pek lo. Ani nga dog flavor ke. So this is it. Thank you so much for watching and keep supporting. See you in the next video. Love you. Bye.